Abusamama wakwa aban Enfambra Attention TV sinsem aye Tvgh ewo social media so na me de beso mo ewo Attention TV eso ma menka wo say subscribe to YouTube channel, follow Facebook, like, comment and also share. Adwenpahene edensem ebeba or the asem so aba nina enesen ene Adwenpahene edensem ba komienu bi ede aba na ese ne se eba na Adwenpahene ene evangelism part de Camara ko ese beef mienu miensa bi ewo honom na ene Adwenpahene ese den a wo se he say no evidence papa say evangelism part ene the sofikoto pastor Assiamah say den ene chese pastoral office ana madam de dane kowu nkoko suhun ene chese no ana woye ewo ho yenkoi ne yenkotie Adwenpahene enum nsem emba okonfuba Agradaa ti Pastor Eric ja hokoye no he said the Assiamah and say what's Pastor Eric and I because me check here we your friend the pastor Assiamah we or the pastor Canadian na me hu pastor because skagari no mo ye no san ofo nyina no mo hihase o no mo nyina wo hobi isi den say afei de mo nyina ye pastors Agradaa akro ya begina ho a na okeke kansem Agradaa opon asole no enioma na akwa we koye nyina gu yensem enioma mo ye nyina na gu yensem ekutame na sabi wo de wote wonom say was the last me ka che won de we akwa no wo de mo hwe on the way akwa no hwe Agradaa to the way akwa no e hwe Agradaa to na no me ka kire mo say the way akwa we osifa Agradaa wo dem no eso ne ne hwa ha na wo hwe no nti akwa na tena se hu say Agradaa efo enu tu check Agradaa boys e wo dodo na o Agradaa first pa no wo yesa ema adwuma no club no nti oyobi an ho ye ne de because Agradaa weti wi oba wote wa wone bema Pastor Eric to wa otumi ja Pastor Eric wo ene boga wo so pe passport amane ba Agrasco otumi ja Pastor Eric si wo wa na kan yo Eric e kan Eric ba ondo se Eric e usama so no a video no wo se Pastor Eric wo ja Pastor Eric si wo na ono wate asim ene ye se papa wa na broni bi e baaye okoye broni ne lai broni na mpene na boga bi ba na boga ne de eche ne papa wa na osiba mu ma no o fire no subscribe to Ghana update fire na afedie Pastor Eric te wa na Agradaa de akra aba na Agradaa de akra aba ese opon asole obi a opon asole kwai afi na wo ne Assiamah mo hwe wo de mo hwe ebedu we na Agradaa beka so for ade asan na yang besen open ntem akohye na ya ase open ntem na sa maame we ebetena social media na odi sabi Reverend Office-Adwenpahene Agradaa we betena social media na odi say na nkopeso de koye Reverend Office-Adwenpahene say ya ahoshe say ya na nkopeso de koye Reverend Office-Adwenpahene so antweama no one penny to say Agradaa ekogina prophet so no preacher we de we akwa we gije ho ma no the way akwa we hwe otimi gije ho afede wode ne to adane brass band wode Agradaa to adane brass band na wodo na wo mudi wo fie o mu firife no makwa so na na se Pastor Eric no onim so akwa we wo we won na Pastor Eric no onim ni nyina ho agra ma wani na ho na ja ese boys twa mu hia no mu obi afefa ototo no na obi edu bi ko no ese se fa oban hira bra oban hira wo we oban hira ya kan yese fa ne bra agra mumu ne yakum obuofu fa aba ne bra ontimi fa aba ne ma ese wo dada ne kotidie ena akwa we diu saa o diwa no pa wie na nwumle na opon asole so a wasa na kofi wo da mo hwe obejeje ho ha Ebodia waya patenten Abodia bomana ni Asafo be sing na biasa Abodia bomana ni be sing na biasa Abodia bomana Asafo be sing na biasa Hey, Agradaa open tem.
Osofo be sing na biasa. Hey, mami pentem. Hey, mami pentem tema ko dikoti. Na biasa. Hey, dikoti free. Hey. Agradaa akwe kwata ya ode pa o Assiamah yi. Na adiasa. O pentema ko fie bese yenko na yenko bedroom. Na biasa. Bedroom adini ko wura no. Bedroom adini ko wura bedroom. Mo de mo hwe. Na biasa. Ko dino. Abodi agwa. Mami hu ene de. Abodi agwa na ne bradi. She. Wa fana style bi abi. She. You no so. You no so. Subscribe to Ghana Update for latest news. All night from quite a damn ho no. All night from quite a damn ho and I tree damn ho. Or point so none of the Assiamah do the fee. Or point so none of the Assiamah do the fee into all night in a damn ho. And I tree damn ho all night from Koya or damn on a bushia. Just a Majina Agradaa ho. Shakwe ko fan style bi o could dinner rough na we oba wo de na wo cheche basa Agradaa de na wo cheche rough fofole na we begino be di revel osu be mpa atem a metase dwene ho amentiase metase na mdwene ho amentiase na wo fusi asembe akuramponi wo sa adwenpahene de bia news on me ba bonten no ano hye me ba be ka kire mo se de we akwa we o hwe Agradaa ato no bibi ta ho be kan na obi amafo ni se meboa on the way I heard to we are son demo no wo hwe to san na hwe de we na akwa no kote abre na abusua ebe jewusem agra on suban obia be hu suban sesan suban na emwa na wo twa nto too much wo twa nto na obia ni ho a wo ji udibiem won se wasore na ayeka wasore na aye bomb on crofo di wo chiri nyina nyansa bie no wo bia tiri mo da tufo ene Assiamah na wo di to Assiamah ho center to say because akobi ko so fe o se enkoye kra Agradaa yesi ho enkoye nti Assiamah so hwe na ase di ne to we Assiamah na wo de wo nante na oba ase di ne to so e bisexual so e di enyo wa ese mimini tintirenti na Agradaa chine ko hye wanko na obo no pa we wodna no butu na ya ase a Assiamah tafre wa price Agradaa tuama no because so tafre Agradaa ya ase a e wo ska Agradaa wonya me ka kire wo boys um di Agradaa echi no di inter pastor Elek oja Agradaa okoi na me kire mu se pastor Elek no pa Agradaa ase tafre because on pesa Agradaa do be sacrifice tango fui o tafre Agradaa ase o betafre na ase a o ma waduro bia no mo a o ma drink no a ohunu se o tafre na simple we na wo fiska se wo na o figu to pon asole akwa we ni se odina start pa odina yesa adwuma no sa akwa ne gina sa property na Agradaa gina so enuro ehya ase no baby Agradaa gina na hoda ne benchira esunsun enne bibia ewo Agradaa pa omra no me challenge property na Agradaa gina so na hoda ne benchira omo hia mo de ko Benin ko si akra wo wodrum sim kraketwa innocent soul Pahene anetene ne edebay na ha Attention TV so University Foundation ana Assiamah establish me dey ever me da said and down Attention TV maka